M23 mu bwoba bukomeye cyane. Ni nyuma yo kwakwa uduce dukomeye cyane nka Gatoyi, ariko nanone imirwano yabaye ejo yasize M23 mu marira ndetse n'agahinda. Kugeza ubu ngubu M23 ejo yatswe agace gakomeye cyane, ni agace gahambaye mu bijyanye no kwerekeza ku kirombe, kubera ko ni agace kari karimo imbaraga zayo zikurikira akitwa Kibabi, ariko ni agace nanone gasize M23 ikeneye kwisuzuma ikabanza ikareba ibiri kuyibaho ndetse igatekereza icyo igomba gukora muri aka kanya. Ni agace kitwa Kinigi ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo ejo zigaruriye. Ni agace gahambaye cyane kari mu birometero bitarenga 20 nako biri no munsi ya 20 werekeza mu kirombe, werekeza mu kibaya kibamo ibirombe byinshi kurusha ibindi byose cya Rubaya. Ikaze mu Minembweho ibintu byarakomeje, imirwano ntiyari yoroshye habe na gato, ariko nanone ahitwa muri Itombwe, ubwo nkubwiye muri Mikenge, imirwano ikomeye cyane yaguyemo aba FARDC bagera ku 9. ni imirwano itari yoroshye. Bivugwa ko M23 twirwaneho bakoresheje drone zigezweho ndetse n'indege karabutaka arizo zisha abangaba. Abantu benshi bagakomeje kugera mubona amashusho ndetse n'amavideo abasirikare ba FARDC ndetse na za Wazalendo na FDLR bavuga ko barashwe na drone ku buryo bukomeye cyane, ndetse benshi bahaguye ku buryo buteye agahinda n'ubwoba. M23 yagize icyo ivuga ku bitero by'ejo, nabyo turi buze kuza kubyibandaho muri iyi nkuru yacu irambuye. Ariko nanone niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Nyemerera inkuru yacu tuyihere kuri iyi ngiyi ivugwa muri Masisi. Niho ibintu bigiye kuba bibera aho ruzingiye, kubera ko M23 ikomeje gutakaza cyangwa se kwakwa ibice ku buryo bukomeye cyane. Ejo habaye imirwano, ni imirwano yari ikomeye, ni imirwano itari yoroshye habe na gato, kubera ko mu majyaruguru hajyanye no muri Kivu y'amajyaruguru habaye imirwano ikaze ejo kuri tariki 21 Gicurasi 2026 hari muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano yahanganishije abarwanyi ba FCM M23 n'abarwanyi ba Wazalendo, kubera ko namaze kubabwira yuko muri biriya bice bya Masisi ari kurwana aba Wazalendo, FARDC benshi bamaze kuzamuka bajyanwa mu Minembwe bafatanyije n'ingabo za Kongo. Izi ntambara zirimo kubera mu bice bya Nyakigono, Kawere, Shugi, Muho, Shezi, Kakopi ndetse na Kinigi. Harimo kugaragara imirwano ikomeye cyane. Abaturage benshi bamaze kwimurwa, kubera ko abaturage benshi bamaze guhunga bajya Kibabi, ariko naho uyu munsi hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane. Turi buze kubagezaho amakuru yacu ari mu masaha ari imbere. Ni imirwano yabaye imara igihe kinini cyane. Aba Wazalendo bagerageza kwinjira mu bice bya Kinigi, bagerageza no kwigarura agace ka Shugi bari barimo n'ubundi, ariko birangira n'ubundi M23 irushijwe imbaraga baza kuba bagafata aka gace ka Kinigi ndetse na ka Shugi. Ni agace gakomeye cyane M23 yatakaje ku buryo nakwita uburyo butatekerejwe cyane, kubera ko ni agace M23 itagombaga gutakaza habe na gatoya. Ni Kibabi, agace gafatwa nk'agakomeye cyane nk'igihome cya kabiri uvuye akitwa muri Kibabi. Ni agace M23 irimo, ariko nanone kabera defense ikitwa icyo nakwita nk'ikirombe cya Rubaya, kubera ko niko gace kayiri imbere gategereza abantu baza kuri cyangwa se imirwano yagiye iba. Ni agace kabereye defense ikirombe cya Rubaya, ndetse ni nako gace wenda gashobora kuba kajyamo imbaraga nyinshi kugira ngo izi Wazalendo zibe zasubizwa inyuma, kubera ko iyo urebye kuri map ubona ko kano gace niba kavamo bikarangira bagafashe, ubwo ndavuga Wazalendo, ni agace kazahita kaborohera ku buryo bworoshye kandi bwihuse kuba bahita binjira n'ubundi muri kino kibaya kibamo ibirombe by'amabuye y'agaciro kurusha ibindi cya Rubaya, kubera ko bazava hano Kinigi bahite binjira Kibabi nk'uko mbibabwira, cyangwa se Kibahi bahite bajya Rubaya. Urumva ko ari ibintu bizaborohera cyane bitandukanye nuko byari kuborohera wenda iyo kano gace ka Kibabi kaba katari kavamo.
Ni ukwibaza M23 icyo igomba guhita ikora aha ngaha, kubera ko ni ibintu bigaragara ko biteye inkeke ku buryo bukomeye cyane, ariko nanone nyemerera amakuru yacu tuyakomereze muri Itombwe. Ubwo ndakubwira muri Itombwe, muri segitori ya Itombwe, muri teritwari ya Mwenga, muri Kivu y'Amajyepfo, naho ejo habaye imirwano ikomeye cyane karabutaka. Ni imirwano yaguyemo byinshi cyane, ni imirwano bivugwa ko M23 twirwaneho bakoresheje indege z'intambara ndetse karabutaka. Abantu benshi bakomeje kugenda babona amashusho tutabereka ngaha ku bijyanye n'uburenganzira cyangwa se no kuba twashyira ngaha yatuma duhanwa ku buryo butoroshye, ariko ni amashusho yagaragaje abasirikare benshi bavuga, bifotora, bavuga ko bamwe bakomeretse, bafotora n'abandi benshi baguye kuri kano gasozi. Ni nyuma y'uko twirwaneho M23 yakoresheje nayo drone z'intambara, benshi bakeka ko ngari kamikazi, ariko kamikazi bakavuga ko atari zo, kubera ko ishobora kuba ahubwo ari CH4 ziba zarakoreshejwe, kubera ko drone yabarashe ibarasa amasasu asanzwe, nyamara kamikazi yo ikunda guturika, yo iraza igaturika igashwanyaguza. Amakuru ahari neza nuko haba harakoreshejwe drone ya CH4 ariyo yaba yarashe abangaba. Amakuru aravuga neza ko abasirikare nibura 9 bo mu ngabo za Kinshasa, ubwo ni FARDC, bishwe mu mirwano yabanganyijemo n'umutwe twirwaneho ufatanyije na AFC M23 muri Mikenge, muri secteur ya Itombwe, muri teritwari ya Mwenga, naho hatorohewe hajyanana no mu Minembwe, naho hari imirwano ikomeye cyane. Pozero naho ari imirwano ikomeye cyane. Twababwiye amakuru yuko naho M23 twirwaneho bakoresheje drone, FARDC banigamba kuba barayihanuye, ariko naho imirwano ihari ntiyoroshye habe na gato. Yanyemerera tuve kuri iyi mirwano twinjire wenda mu itangazo M23 nayo yatangaje nyuma y'ibi ngibi ku mugoroba, nyuma yo gutakaza bimwe mu bice byinshi cyane, nayo yagize icyo yaba yavuga cyangwa se icyo yaba yabitangazaho. Bavuga ko mu ntambara cyangwa se amakuru ku ntambara batejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko mu gitondo cyo kuwa 4 tariki ya 21 Gicurasi 2026 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeje ibikorwa byo gutera ibisasu mu Minembwe no mu nkengero zaho hakoreshejwe drone z'intambara zo ku bwa Keti 6 hamwe na drone za kamikaze. Ibitego byarateguwe bikorwa mu buryo butarabanura kandi bw'ubunyamaswa bukomeje kwibasira abaturage n'abasivile mu buryo butaziguye. Abenshi amazu menshi yarasenywe ndetse n'inka 33 ziciwe ahitwa Bitegu. Akaba rero ari bivugwa na M23. Nanone turi buze kwibaza uyu munsi biraza kugenda gute, ko hari amatangazo tutarabona, hari amakuru menshi tutarabona, ariko nanone ahitwa Kibabi imirwano yamaze kuhafata, ahitwa Shugi imirwano irahari, Wazalendo barafashe, ariko ntago birarangira, kubera ko amakuru twizeye neza aratubwira ko ari imirwano ihanganije FC M23 na twirwaneho n'ingabo za Kongo, harimo mu bice cyane cyane by'imidugudu ya Nyekigano, Kawere, Shugi, Muho, Shezi Kopi ndetse na Kinigi. Hari rero kugaragara ihungabana rikomeye cyane ry'abaturage bari guhunga berekeza Kibabi mu bice ndetse n'inkengero z'ibi bice biri kurwanirwamo cyangwa se by'imidugudu. Nyemerera amakuru yanjye agezweho aka kanya abaranganya soreje. Niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu murongo mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment.